Karibu tena kwenye ile programu yetu special ya Education du Patriotisme à tous. Hii programu inaletwa kwako, iko presente na mwalimu wako Ngena Elelwa wa Enwa, directeur général wa École du Patriote et son patriotisme en Afrique, ama shule la muzalendo na uzalendo wake Afrika, kutoka musieji yetu mu territoire de Fizi, province ya Sud Kivu, mu République démocratique du Congo. Tunasema EPAF uzalendo kwanza, EPAF uzalendo kwanza, EPAF washa moto wa uzalendo nchini Kongo. Vision yetu ni kujenga jamii yenye amani, jamii isiyo na ubaguzi, jamii ya kizalendo. Na message yetu kuba Kongole bote na Baafrike patriote bote ni kwamba inchi haiwezi kuwa ya mzuri kwa sababu iko na maresources za mingi au iko na bitu ya mingi, lakini inchi inaweza kuwa ya mzuri kama itakuwa na batu benye kuwa na bonne volonté kwa ajili ya inchi yabo, ya kufanya bitu bya mzuri yenye binaweza kufanya inchi yabo kuwa ya mzuri. Jifunze kuwa na bonne volonté, jifunze kufanya bitu bya mzuri yenye binaweza vikafanya inchi yako kuwa ya mzuri. Leo niko nataka nizungumzie mambo ine yenye muzalendo hawezi kuvumilia. Mambo ine yenye muzalendo hawezi kuvumilia. Muzalendo ni nani? Muzalendo ni mwananchi mwenye anaipenda sana nchi yake, na uzalendo ni matendo ya mwananchi yenye anafanya ya mzuri kwa ajili ya nchi yake. Uangalie kama we ni muzalendo ama weye ni mtu wa namna gani. Konsei yangu ni kwamba ukuwe muzalendo mwinchi yako, ili uweze kuifanyia nchi yako mambo ya mzuri. Tuende kuangalia mambo ine yenye muzalendo hawezi kuvumilia kama itaribika. Jambo la kwanza ni heshima ya nchi. Muzalendo hawezi kuvumilia heshima ya nchi yake iharibiwe, hawezi akavumilia. Muzalendo hawezi kukaa kimya akaona nchi yake inazarauliwa na akaiona atasimama bila kuomba hata ruhusa. Atasimama, ataanza kufanya madefense ya ajabu kuhakikisha nchi yake onere yake inarudia, kwa sababu nchi yako ikizarauliwa na wewe mtu utazarauliwa. Angalia koma batu banazarau nchi ya Kongo leo, na bakongole bote banakuwa batu ma objet rejete, batu bakuzarauliwa mu nchi yote. Eske inakufurahisha ama unabiona namna gani? Kama we ni muzalendo, tunasema simama udefendre onere ya Kongo bila kuacha, bila kusikiliza mama yako au baba yako, bila kusikiliza mtu mwingine. Defense ya patrie ni kwa ajili ya batu yote. Kitu ya pili ni amani. Amani ikiharibika kwa muzalendo ni zambi. Amani ikiharibika kwa muzalendo ni zambi. Angalia namna gani amani inaharibika. Bakongole habiko stable. Tunakuwa ba refugee mukila inchi, tunakuwa batu bakutembea tembea, bakuzurura zurura. Mukila inchi kwenye utaona mizigo ni bakongole, kwenye utaona batu biko banaomba azile ni bakongole, benye biko banafukuzwa mabulaya ni bakongole, benye biko mu barabara mawapi makande refugee toujours de Congolais. Inchi yako ikiharibika, amani inaharibika, un patriote hawezi kuvumilia. Unapashwa kusimama ukuwe debu kuhakikisha kwamba una restore amani. Namuna gani wewe unaikala chini wakati Kongo iko mu insécurité ya kabambi? Namuna gani probleme ya mapouvoir, probleme ya maparti politique ya binini wakati nchi yako haina amani? Usikilie ba refugee buruma, usikilie ba immigrant buruma, usikie batu benye biko banaenda banakufa ovyo buruma. Ile ndio patriotisme yenye tuko tunataka. Kitu ya tatu ni relation, coopération entre communauté inaweza ikaribika. Kama hii communauté na communauté ingine batu abasikilizani, patriote hawezi akavumilia. Hapana. Ndugu na ndugu abazungumuzani tena, patriote hawezi kukubali ile ndio iko inaleta tribalisme, inaleta discrimination. Angalia batu banakuwa discriminé mu Kongo, angalia matribi ingine inakuwa saa yulikani, batu banakuwa sio ba Kongole sio ba nini na nini.
Un patriote hawezi kukubali vile. Namna gani weye, mtu kama weye, unaweza ingilia mu vitu vya hivi, kubisiporte na kuona sema ni vya maana. Ubiache tangia leo. Hatutaki ile patriotisme ya vile. Tunataka kujenga jamii isiyo na ubaguzi mu Republique Democratique du Congo. Na ya mwisho ni bonne gouvernance. Patriote ukaona munakuwa na gouvernement yenyewe inashindwa kujere inchi na kujere watu, munapashwa kusimama, hapana kuiachia 2 minutes hiyo gouvernement. Un patriote hawezi kuvumilia incompetence mu gouvernance yake au mufasi yote ya pouvoir, parce que itaharibu avenir ya batoto yao. Mutakuwa batu benye abiko na avenir, mutakuwa batu benye hamuna projet kwa ajili ya nchi yenu. Kwa sababu hiyo mimi ninawaalika kama wazalendo, mahali popote mlipo, muhakikishe amani inarudi nchi yenu. Nchi yenu inakuwa na heshima, cooperation inakuwa ya mzuri entre vous. Muhakikishe kwamba governance inakuwa ya mzuri, ndio mutaikala chini. Ava hivi vitu haviaonekana, musikale chini. Tunasema patriotisme d'abord.